Yano pi ibit ban pha cha assembly na pdeng gini na umsning constituency ha u arjar arpulai. Uba sunshine makri ha kajing shisha ulamut banyakun kum ukurtong simet. Henry hadin kajing ajung mut jong kebabon ha kakenhun umsning constituency people forum ni orang ba ulapan tiket no naga UDP. Namar baka UDP ru kadon la ujong ukurtong umta kilapha no ya kerteng jong kini ki arngud Shaka State Election Committee pekan raya no haka bakado ka UDP kala ai shauba sunshine makri banyakun kum ukotong naka UDP bad uba don ku parsumer ula do no ya ketiket bad ula lejoy no Shaka NPP u Dr. Ricky E.J. Sengkon udai way na kirang ba badon kajingkit kle ya kari bad kechat benriu da kajing singukhya ya kajing sa adin jong kajala ni orang ba ubadai unong hikai hapo ni hu haga department jong komos ularai ban mi syakmat banyakun ya kini ke election na ke tiket jong ka VPP hapo kajing lam jong upa adan milar basa yang moy kum ukertong na umsning constituency. U Dr. Celestine Lengdo udai u MLA barim jong ka umsning constituency bad ubalong tengro menteri sarkar hapok ajingalam jong u Dr. Mukul Sangma kum u chief minister. U Dr. Celestine ula cha remno haw ajar khatpra haw ba Jason S. Maulong pan uni orang ba hakani kenti kwamta ularai banya kunbiang ya kani election na katiket jong ka kongres na umsning constituency. Uba Jason S. Maulong udai MLA jong ka umsning constituency ni orang ba ula pelim ya Dr. Celestine haus nem arjar khatpra na ketiket jong ka PDF haswa ban kut kani ka samay terikam jong ki MLA uba Maulong ula resign no na ka PDF bad uba lapan kre ban yakun ya kani ka election arpulai na ketiket jong ka NPP hapo ka jingalam jong u Conrad K. Sangma kum u chief minister. Kaseng TMC kebalong kaseng keberang thamai hakan kejela Meghalaya kala trei shitom banyo yaki kertong haman lagi constituency bat ha umsning ka TMC kan penyikun ta oba Gilbert Nongrum penyikun na ka TMC na umsning constituency. Hadin baka PDF kala do no ya oba Jason S. Maulong nakadaw ba ula penyiso Shaka NPP ka PDF hapo ka jingalam jong uba Gavin kalasay da ba don lang soklet kum ukurtong banyak kunya kini ke election na umsning constituency persya ikiway pat ki kertong.